ngo ahagarare mwami Imana kuri aka gatuti atubwira ijambo ryawe. Turagushimira ko wamurinze kugeza kuri uyu munsi ngo twongere tumubone tunezerwane nawe mu ijambo ryawe. Mana uri Imana igira neza, tugushimiye uyu mwanya mwiza w'icyubahiro. Dusengeye umugaragu wawe ngo mwami Imana ahinduke igikoresho nawe wivugire muri we data. Mwami Imana dusengeye abera ngo bakire ijambo riturutse ku mutima wawe. Uyu ni umwanya w'agaciro imbere yawe data n'imbere yacu mu buzima bwacu twese. Iyi niyo mpamvu duteraniye ahangaha Mana, kugira ngo twakire icyo waduteguriye. Nsabiye abera bose ngo mwami Imana batekanire imbere yawe bakire ijambo wabateguriye. Sabiye umugaragu wawe ngo ahinduke igikoresho cyawe mwami Imana, duhabwe umugisha. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Turakwakiriye mushumba, umwanya ni wawe Imana iguhe umugisha, amen. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dufite muri kino cyumweru, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24. Turongera dusome urwandiko rw'Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 30 no wa 31. Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24. Bibiliya iravuze ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Rwandiko rw'Abaefeso igice cya 5 umurongo wa 30 no wa 31. Bibiliya yavuze ngo kuko turi ingingo z'umubiri we, nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo kwihuza n'uwo muzobana akaramata. Aya ni amagambo aza akunda gusomwa iyo abantu bahaye bashingira. Abantu bashakanye. Ariko uyu munsi ntawe duhatuje gushingira. Ariko kandi niryo ryaje. Umushumba afite impamvu yariteguye kugira ngo uyu munsi turiganire. Haleluya. Haleluya. Turi mu kwezi ko kwihuza mu mwaka wo kurenga imbibi. Nta muntu ushobora kurenga imbibi ari wenyine, biragoye. Ariko mubaye babiri bahindutse umuntu umwe, mworenga imbibi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biragoye kandi gushakana n'umuntu utakugeze aho wagombaga kugera. Mugashakana n'umuntu akaba yo kudindiza, umugabo akaba yo kudindiza ntakugeze, ntagufashe ngo ugere ku ntego yawe. Umugore akaba yo kudindiza ntagufashe ngo ugere ku ntego yawe. Birashoboka. Ariko turaganira ku muntu uza muri wewe, umuntu Imana iguhuza nawe akagufasha kugera aho wagombaga kugera, aho wifuzaga kugera. Haleluya. Mbanje gushima Imana kuko itugiriye neza tukaba hano imbere yanyu, kandi Imana ishimwe. Hano ni muhira. Nibuka n'umunsi twaza dusezerana nababwiye ko turi mu nzu imwe gusa, tugiye mu cyumba kimwe mugasigara mu kindi. Ariko kandi baravuze abakuru ngo inyuma y'intoki ni kure.
kandi umuntu ahareba intoki kuvuga ngo aho inyuma yazo ni kure, wageza wibaza igituma abakuru baciye uwo mugani ukakibura. Kuva hano ukagera Beri ni kure, kandi si kure kubera kuhagenda, ni kure kubera ibikorwa. Ni ukubera ko kumva ko hano mufite ibikorwa muhaye mukora mutosiga ngo mutugereho hariya. Natwe dufite ibindi dukora tutosiga ngo tubagereho hano. Kubera izo mpamvu tukaburana kandi tubana. Haleluya, haleluya. Ariko turi bamwe, tuvukana, turi abana banyu, muri ababyeyi. Turabizirikana, turashima Imana ko mwatekereje ko twobana uyu munsi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turashimira abashumba babidusabye, turashimira itorero yatwakiriye mwese mu mwanya wanyu, buri muntu mu mwanya we. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibahe umugisha. Turabaha intasho z'itorero Zion Temple Beri, tubasezera ku cyumweru ko tutazosengana nabo, tuzoba turi hano. Baratubwiye ngo tuzobasuhuze. Iyo ntasho rero muyakire. Haleluya. Iri jambo rirasa n'iriremereye kugira ngo ubashe kurisobanura abantu baryumve. Atari umwanya wa mwanya tuvuze nyine waryo. Ariko kandi Mwuka Wera dufashe mubashe kuryumva, kubera ko nubwo ari ijambo rivuga ngo kwihuza n'uwo muzabana akaramata, ariko kandi hariho uwo tuzobana akaramata utari umugore cyangwa se utari umugabo. Bwana sifiwe cyane. Haleluya. Imana iha umugisha abo Imana yamaze guhuza bakaba bari kumwe akaramata. Imana igirire neza abo itarabonera, abo bazabana akaramata nabo bababone, kandi bababone bazabana koko akaramata. Kubera ko turi mu bihe bisa n'ibigoye biruhije za nyuma, bimwe Pawulo yavuze, abantu bari mu kurahira ibyo badakora. Guhagarara imbere y'Imana n'imbere y'uruhame rw'abantu n'imbere y'itorero ugahamya ngo ikizadutandukanya ni urupfu. Wamara nyuma y'amezi 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa umwaka cyangwa 2 cyangwa ingahe, ukibagirwa ibyo wavuze imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'abashumba, ukabyirengagiza ukumva bibaye ubusa. Haleluya. Kandi ntabwo byoroshe ko umuntu muhuye mukuze, wavukiye mu muryango umwe nawe ukavukira mu wundi muryango, agakurira mu muryango umwe nawe ugakurira mu wundi muryango, agakurira mu bitekerezo z'umuryango umwe nawe ugakurira mu bitekerezo by'undi muryango, mugahura mukuze. Ntimwo kwama muhuza karagiteri 100%, biragoye. Ariko icyo dusabwa ni iki? Tumaze guhura, umugabo arasabwa kwihanganira intege nke z'umugore, umugore nawe arasabwa kwihanganira intege nke z'umugabo, kugira ngo mubane akaramata. Bitabaye ibyo, uko muzamubwira ngo aba bantu babanye akaramata, ibo nta bibazo bagira, ariko baza batinya icyo bavugiye imbere y'Imana n'imbere y'uruhame rw'abantu. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Iyo rero Satani amaze kukwinjira mu mutima, akigobeka mu mutima wawe, aza kwibagiza ibyo warahiye, agahindura ibyo warahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu, akabihindura ubusa.
imbaraga za satani zikabihindura ubusa, zikumva ko ibyo wavuze n'ibintu ugezemwo bidashoboka kubyihanganira. Ariko nta kindi Imana izaduhembera. Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugaragaza, kuko ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Nigeze gukurikirana mukecuru umwe wiri iwacu asengera ingo, ngo bamare bacamwe akantu mu masengesho yose yasenze, bacamwe akantu gatoya baragakwirakwiza. Aravuga ngo Mana turasabira ingo zo muri iki gihe, kandi igihe cy'agakiza, ngo twebwe mu gihe cyacu, ngo wageze ushakwa n'umusinzi akaza gukubita nijoro na mu gitondo, ngo ariko ngo ukihanganira izo nkoni kugira ngo uzoje mu ijuru. Nta muntu wakabonye ako kantu. Ati ukaza ukubitwa mu gitondo na nimugoroba, ariko ukibuka ko wakiriye agakiza kandi ugomba kwihangana kugira ngo uzagere mu ijuru. Ati turabyihanganira kugeza ubu nyine turashaje. Aha yasabira ingo ziri muri iki gihe. Kamikazi ejo bundi nawe yahoze abwiriza, aravuga ngo igihe abantu batabwiranye amagambo aremereye, ngo nicyo gihe abantu babanye barasazana. Ngo ariko igihe abantu bahaye babwirana amagambo aremereye, nicyo gihe abantu ingo zasenyutse. Ngo uri mu gusanga bahaye bandikirana ngo ntagufite nosara, tutari kumwe nopfa. Atariko nyuma y'amezi 2 abantu baza bandikirana ngo ntagufite nosara, no kubura nopfa, atukabura aho bigiye ya magambo agiye. Ati kandi ndawe turabona wasaze. Atariko mu gihe abantu batabwiranye ayo magambo, nico gihe ingo zakomeye. Ati none muri mu guca kuri ayo magambo mugasenya gute? Ntiwibuka ijambo wabwiye iwanyu ngo ntagufite nosara, no kubura nopfa. Bwana asifiwe sana cyane. Haleluya! Ushobora guhura n'umuntu wibwira ko muzabana karamata, akakudindiza, akakubuza amahoro, akakubuza kubana nawe akaramata. Birashoboka. Amen. Ariko hari umuntu muzamuhura akagusunika, akakugeza ku ntego, akakugeza ku mwanya wawe, akakugeza ku mugambi wawe, akakugeza ku byo wifuza kugeraho. Kandi taza bikugezaho ari uko yirengagije ko uri umunyamafuti. Ubu ufite amafuti yawe, ariko akikomeza akayihanganira, akayakoreramwo, akavuga ati reka nihangane, uyu ni umusaraba wanje. Buri muntu agira umusaraba we. Reka nihanganire umusaraba rero kugira gusa ngo zagere mu ijuru. Bwana asifiwe sana. Mugabo w'umupasiteri witwa Karundi yigeze kutubwiriza imperuka, ngo amara aratubwira ngo mu ijuru ngo dufite amahirwe amwe gusa, ngo nuko Imana izaba yakuye abantu mu imitima y'ishari. Ati nayo mahirwe dufite gusa mu ijuru. Atari kwiyataba ayo mahirwe, nanone mu ijuru ho abantu bomaranye. Ati kubera ko Bibiliya iratwemeza neza ko hari abazambara inyenyeri kubera imirimo bakoze. Hari n'abazabaho nyine bagere mu ijuru nyine gusa, ariko kubera ko nta mirimo bakoze, nta nyenyeri bazambara. Ariko hari abazambikwa inyenyeri kubera imirimo bakoze. Ati ariko kubera ko Imana izoba yacomoye ishari mu mitima yacu, nta shari uzogira. Uzozamuvuga ngo uyu ibi yambaye arabikwiriye, yarabikoreye. Ariko yija kuturekera umutima nk'uyu tubwira hano mu isi, abantu bomaranye.
nta kindi kiri mu gutuma abantu bamaranaga, ni ibintu bibiri: ni ubukire n'icubahiro. Nicyo cyamaze abantu. Izi ntambara muhamubona ziri ku isi, nta kindi ni ubukire n'icubahiro. Kumva rero ngo mwene runaka iwe yabaye uyu, haruza utaza uzishimira akamacya hasi no hejuru kugira gusa ngo amukubite hasi, akananirwa gutekereza ko wenda ari umwanya wiwe Imana imuhaye, kubera ko Bibiliya itwemeza neza ko nta cyubahiro kitava ku Mana. Ariko akirengagiza ayo magambo yose akavuga ati nyanaka akankirana, nkeretse atari jewe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma umuntu ngo azasiga se na nyina. Iwacu sinzi mwebwe iwanyu, iwacu hari igihe wageze umuntu yageze ashaka ntasige se na nyina. Yesu akaza kubwira ngo gira gutya, ukamubikora, kandi we arubase n'umugore we, ariko akakubwira ngo kubita umugore, cyangwa nyoko akakubwira ngo kubita umugore yageze gutya, iwe iso ntaza mukubita. Kandi abahungu b'ibipfu nabo akama mukubita nyine. Iwanyu mwebwe ntibyabagaho, twebwe iwacu hari abageze abikora. Umugore, umukecuru cyangwa umusaza akamabwira umuhungu ngo kubita umugore. Tutekereze ko utarabona n'umunsi n'umwe akubita nyoko. Kubera ikambwiye ngo nkubita umugore, tarabona kubita mama na rimwe. Abahungu b'ibipfu akama mukubita. Wanamuwase wakubitiye ku mugore akabura icyo akubwira. Amen. Ni ukuvuga ngo tuba warasize zo na nyoko. Kandi Bibiliya iravuze ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Ni ukuvuga ngo iyo ushatse, aha sinshatse kuvuga ngo ugomba guta ababyeyi, munyumve neza. Ariko iyo ushatse, umuntu ukwiye guha agaciro wa mbere ni wa muntu mwashakanye, umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Nyoko na so ni ababyeyi, ugomba kubaha icyubahiro cyabo nk'ababyeyi. Ariko ntibagomba kukwinjirira mu buzima ngo bagere aho bakubwira ngo kubita umugore. Kubita umugore. Ngira mukuru wanje namwigiyeho utuntu nka dutatu. Umwana yageze akosha, umugore akamubwira ngo kubita umwana, ngo wamukubise. Akamabwira umwana ngo subira ubikore. Ngo mwana ndamubaza, kubera ko umwana azakora amakosa bakakubwira ngo mukubite, muhane, yakoze amakosa ukamubwira ngo nasubire. Ati kuriya ikiza gituma mbikora, abagore ni abanyura kuzimu, ataza ashaka ngo ateranye n'abana. Abana baze bakura bazi ko arije mugome wabo. Noneho n'abatanahari yakora ikosa ngo isi aragukubita. Ati iwe se umuvyeyi yamukubisiwe, akoreye ikosa mu maso ye, none karamunzanira ngo arije umukubita, iwe yamukubise. Ati ibi namaze kubimenya ku bagore, n'igihe udahari umwana yakora ikosa ngo isi arakwereka. Ati ntanamubwire gusa ngo isi arakwica. Ati umwana akamakuru azi kuri umwicanyi ushobora kumwica. Atakoreye ikosa mu maso yanje no umuhana, ariko arikoreye mu maso ya nyina, aho kumuhana karamuncumuriza ngo hana umwana. Kubera iki? Iwe se umuvyeyi nawe namuhana. Nicyo kiza gituma ati iyo yakoreye ikosa mu maso ye, ati iryo ni ihame namaze kugira muri nje.
iyo akoreye ikosa mu maso yagomba kumuhana, atamuhanye ntiyombwira ngo muhane ngo mwe, ahubwo inza namubwira umwana ati subira arakare nawe amukubite. Ejo umwana ntagakura azi ngo nijewe gusa, nije gusa umukubita, nije gusa umuhana. Bwana asifiwe sana cyane, haleluya. Nico gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bose bakaba umubiri umwe. Ayo magambo araremereye, ariko kandi Bibiliya iratwemeza ko ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Hosea yigeze kwanga guhura na Gomeri. Umuhanuzi Hosea Imana imubwiye ngo ashake ngo maraya. Abwira Imana ati ndi umuhanuzi w'Imana, none ntunakiye ahubwo mu bandi nije ubwiye ngo nshake maraya? Bizwi muri quartier, bizwi ahangaha ko ari maraya Gomeri. Imana iramubwira ngo genda ushake Gomeri maraya. Ninkaho yaragize ngo abwire Imana ati se ko Bibiliya yivuga ngo tuzabana karamata kandi tuba umubiri umwe, ugiye kungira umubiri umwe na maraya? Ni nkako. Imana iramubwira ngo uramushaka, aremera aramushaka, ariko hari impamvu yari itumye Imana imubwira ngo shaka maraya. Haleluya cyane, haleluya. Hari impamvu Imana izi gucisha ku muntu ifite kugira ikigeraho kuri wa muntu, ikabona nica ku wundi muntu, icyo kintu tukizakira. Umugabo umwe wiri iwacu ntakibaho yarapfuye, ngo yigeze kuja mu butayu asengera umugore, Imana imuha umugore, kandi abwira Imana ngo umpe umugore utazongora, kandi nangora nzamusengera pe. Imana iramubwira ati okay, ngiye kuguha umugore. Imuha umugore, ngo babyarane kabiri, aramugora, kandi amugora ku bintu bimwe. Hari ibintu bitatu ngo yari yarasabye Imana ku mugore. Reka mvuge kimwe. Abwira Imana ngo umpe umugore utazahemukira Imana ngo aje mu bigirwamana. Umunsi yabigiyemo nzamusengera apfe cyangwa jewe mfe mu bisi, kuko sizabana n'umuntu wagiye mu bigirwamana. Ngo bucya bijamo, aramwicaza, aramubwira ngo mpaye nsenga Imana yarambwiye ngo wagiye mu bigirwamana, kandi si umuco wanje, bireke. Umugore ngo yamaseka, yamakubita agatwenge ngo nimba wasaze. Aramubwira ngo Imana yaje nzasenga ntiza imbesha, bivemo. Aranga. Aramubwira ngo ngiye mu butayu, ngiye kugusengera Imana igukize, ikumvise ukizwe ubireke. Iyo nzira nidakunda ikwica upfe, sino gutunga. Ngo yamamubwira ngo ndagira ngo uzugira ngo Imana ni mwene nyoko, ngo ngaye genda. Gutyo nyine yamagenda. Aja mu butayu amara iminsi 3. Ku munsi wa 4 abwira Imana ngo sinzova hano, aho kuva hano utampaye igisubizo nzogwa hano kandi nziyahurira imbere yawe. Imana iramubwira ngo sino ntiwopfa, hari ibyo nkeneye kuzageraho, ntiwopfa ubu nyine. Kandi uyu mugore gituma namugucishijeho kwaro kugira ngo azakire, azabone n'ijuru. Narinze umutima wiwe kugoye, kumucisha ku wundi muntu byari bigoye, kwaro kugira ngo mugucisheho azapfe ariko abone ijuru. Ahubwo genda umubwire yitunganye, kuwa 3 mu gitondo azapfa.
abwira Imana ati none ntiwo muhindura umutima ngo yirege basi areke atoyaye genda umubwire ngo kuwa gatatu mu gitondo azapfa. Arataha washaka abwira umugore ngo umugore aramutekeye arariye, hari mu gitondo cyo ku cyumweru bagiye gusenga ngo bataha, abwira umugore ati Imana yambwiye ngo kuwa gatatu mu gitondo uzapfa, none wireke uzoje mu ijoro. Yamaseka atarwaye ka uri kuravuga gute kuwa gatatu mu gitondo uzapfa. Ubwo ni ubuhamya yahoze atwihera turi mu gitaramo ku Canzovu. Kuwa gatatu mu gitondo uzapfa ati jewe ti kurambona nk'urupfu, kuwa gatatu mu gitondo uzapfa irege. Aragenda yegera umushumba we aramubwira ngo uze kwiregesha umugore, kuwa gatatu mu gitondo azapfa. Mu gitondo cy'akazi rimwe abwira umushumba ati azapfa gute, niko Imana yambwiye. Araje ngo ashika aramubwira ati umugabo wawe yambwiye ngo yagiye gusenga Imana iramubwira ngo kuwa gatatu mu gitondo uzopfa, none ga ireke. Yamaseka ngo haje kuba kuwa kabiri mu mugoroba ahingutse ari muzima ngo ataka umutwe. Mutwe uramurya ngo aje kuba saa yine, abwira umugabo ati mbabarira numvishije ibintu bikomeye, birashoboka ko bya bintu wambwiye bishobora kuba. Mpamagare pasiteri ati iruke. Aragiye hamagaye pasiteri, pasiteri araje arireze arabitanze bya bintu. Ngo amare kubitanga wa mugabo abwiye Imana ati Imana ubwo yireze wamubabariye akabaho atoyaye. Ati nabaho azakugora kurutaho. Aragera Imana iramubwira ati ntibishoboka, nabaho azokugora kurutaho. Umuntu atatse umutwe, bazanye amazi, basukiriye amazi kwaje kuba mu rukerera nka saa 11 aracikana. Imana iramubwira ngo namugucishijeho kugira gusa ngo azabone ijuru, ngiye kugushingira rero umugore nyawe wifuzaga. Arongera ashaka undi mugore. Ibyo mbivugiye kugira gute, kubera iki? Hari igihe Imana iguhuza n'umuntu, hari icyo ishaka gukora kuri wa muntu. Hari igihe Imana iguhuza n'umugabo, hari icyo ishaka kuzakora kuri wa mugabo. Hari igihe iguhuza n'umugore, hari umugambi w'Imana kuri wa mugore. Bwana sifiwe sana. Ariko kandi Bwana sifiwe, umuntu muzabana karamata, mwiyemeje mukabirahirira ngo muzabana karamata, si marayika. Si marayika wavuye mu ijuru ngo nta makosa azokora. Muzamuja kumarana. Ejo bundi hari umugabo w'umudoktere nakurikiranye aravuga ngo ubushakashatsi ngo yakoze, ngo ni umudoktere n'umushakashatsi ukora ngo wigisha kuri university muri Amerika ya Kentucky. Ngo hari ubushakashatsi yakoze ngo asanga ngo nuzoza uja gushakana n'umukobwa cyangwa ukaja gushakana n'umuhungu, nguze witegura kuguma kumukunda buri myaka, donc buri gihembwe, kuko ngo hari urukundo mukundana mugishakana, ngo mwagera mu myaka iwe hazagenda abivuga mu ziciro, ngo mu myaka 35 ngo umugabo cyangwa umugore agahinduka, ngo ukibaza ngo ese uyu ni wa mugabo nashatse cyangwa ni wa mugore nashatse. Ati biragusaba kandi kongera gukunda. Ati mu myaka 45 agahinduka. Ati imihindukire y'abantu ihinduka buri gihembwe. Ati ukazuru ukibaza ngo ese habaye iki muri ino myaka, ni iki kimubayeho? Ati biragusaba gusura gukunda. Atari ko abantu kiri mu gutuma batandukana, nuko ari mu kurebera umugabo muri rwa rukundo bakundanye mbere, ntamenye ko uko bahaye bagenda babana hari bizagenda bihinduka, nabyo agomba kubyihanganira. Bwana sifiwe sana. Ni ukuvuga ngo uko umuntu ahaye akura,
hari ibyo ugenda ubona ku muntu utari umuziho ukavuga ati se ibi nabyo erega ibi nabyo yabigiraga, ariko icyo biragusaba nabyo kuzakira kuko wiyemeje kubana nawe akaramata. Ariko iyo bikugoye kuzakira ngo n'icyagihe uri mu gusanga ingo zasambutse, akavuga ati umugabo nashatse suyo, umugore nashatse suyo, uko twari tumeze tugishakana habaye iki, niki gihindutse. Biradusaba rero koheza Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Kwihangana, ukihanganira umuntu muzobana akaramata mu mihindukire iyo ariyo yose. Simba nibuka niba ari Yobu, Pasiteri Yobu yigeze kutubwira umugore yari yarabereye ikigeragezo mu Karumyo, naje nigeze kuja kumubaza amakuru, ndagenda ndamwibariza arayambwira. Noneho ngo yari yarakijijwe ava inyuma, aravuga ngo ntazabesha, ati kigira kabiri sinzatukana sinzarwana. Umugore yamukorera amakosa akamubwira ngo ndakubabariye, umugore biramucanga, uyu muntu ubu ni ubukristo. Mukuru wiwe yigeze kugurisha inyana yiwe mugura, yigurishiriza mugura inyana yishaje, ngo ataha aramubwira ngo nagurishije inyana yawe, kandi nawe ngo ahaye amugerageza ngo arebe ko yakishijwe koko. Nagurishije inyana yawe mu rwuri, nahuye n'abakomeretsa bahaye bajana inka iriya mu isoko yo mu Rurambo ndayigurisha. Ngo amara aramubwira ngo wabonye ko yanyana ariyo ngurwa yari mu nka waruragiye? Ati nta kibazo, nimba wabonye ari igomba kugurwa mu nka waruragiye, ati nta ngorane. Mukuru ati nta ngorane. None kubwire gute? Ati narinzi ngo urasara urarakarusa, iriya ni inyana yo gupfa kugurishwa. Ati narinzi ngo urarakarusa, yamayikurikira yabafatiye ngo mu bijombo. Ati inyana nje kuyigarura niki? Ati nayigurishije atari yanje, hari cyari gitumye nyigurisha. Araguranura inyana arayigarura. Ngo buce umugore aramugerageza ageza hamo amumenaho amazi. Avuye ku ruzi yikoreye isafuriya ngo aje kumutura yamamubindikaho. Wamara yamamubwira ngo kandi nari nageze icyuya. Wari wageze icyuya? Ati aya mazi unsutseho akonje. Ati numvishe ko umubiri umera neza. Yamayinjira mu cyumba arambura amahuzo yambara yandi. Umugore aravuga ati aha ndatsinzwe birarangiye. Ngo buce umugore aramwicaza aramubwira ati mbabarira, ibi byose nageze mbikora mbaye kugerageza, ariko maze kumva ko mpetse, mbabarira. Bwana asifiwe sana. Hari umuntu uzuza ari ikigeragezo, ariko biradusaba kwihangana. Uko izi ngo zisazanye zigira ibibazo nk'ibyo tugira natwe, gusa icyo ziraturusha kwihangana, kandi icyo zizagihemberwa nitugera mu bwami bwo mu ijuru. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Icyo zizagihemberwa, ariko abantu barimo abapasiteri bari mu kugeraho nabo. Ejo bundi nari muri Hollande, sanga hari umugabo w'umubishop, hari umumama w'umubishop watandukanye n'umugore. Ni umubishop, umugabo wiwe ni umupasiteri, ni umurevera. Baratandukana. Ndamubaza, ni umuntu tuziranye cyane, ndamaza byagenze gute? Bakumbwira amakuru ukuntu wamashije, ukaba uri mu wawe, wanyu nawe akaba mu yiwe. Arambwira ngo ni birebire pastor, ngo reka ngo ubwo mbonye nimero yawe ngo tuzobiganireho. Sawa. Nukuvuga ngo Satani yarahagurutse, ahagurukana imbaraga zose
kubera ingo. Kandi ikanisa rya mbere riremereye ni ingo. Mbere yuko tuza hano tugahurira hano, duheze Imana icyubahiro. Haleluya! Mbere yuko duhurira hano, ikanisa rikomeye rya mbere uzarubukana imbere y'Imana, umuntu wese azashikana imbere y'Imana, ni urugo. Imana, Sulemani yaranditse aravuga ngo Imana ntizabaza umuntu umubare w'imyaka yamaze ku isi. Imana izabaza umuntu icyo yakoze mu myaka yamaze ku isi. Bwana asifiwe sana. Imana ntizabaza umuntu umubare w'imyaka yamaze ari ku isi. Izakubaza icyo wakoze mu myaka wamaze ku isi. Kandi ntizakubaza icyo wagiye gukorera abandi, izabanza ihere kuri wewe, ihere mu muryango wawe. Vuga ati se, ko wari ufite umugore n'abana wabatunze gute? Ko wari ufite umugabo n'abana wabanye nabo gute? Wababaniye gute? Hari abantu, hari ingo nyinshi zibayeho zitazasabana imbabazi. Akumva ni ikibazo kugira ngo asabe undi imbabazi. Hakaba n'abandi azisaba ariko ari uko habanjije kugaragazwa ibimenyetso. Ukabanza ukavuga nti, ukabanza ukazumugira inama, akavuga ngo akazashaka uko atambikiriza kugira ngo yisobanure. Nubwo aje kwirega, yirega ariko yakubwiye ngo nabikoze ariko ni wewe watumye, cyangwa nabikoze kubera iyi mpamvu. Nimba wemera ko wabikoze, nta kindi kintu kiza corosha ibintu ko kuza warakariye umuntu wamubwira akama kubwira ngo mbabarira, uzubura ahandi uturuka. Ariko iyo ubwiye umuntu ufite nk'uburakari yamara akisobanura, aza yongera uburakari. Mwebwe ntibizabibaho kubwira umuntu ikintu yakoze yamara akisobanura, uzaba wumva ari nkaho yongeje umuriro. Ariko iyo ubwiye umuntu ikintu yakoze akama avuga ngo mbabarira, uzamubura irindi jambo uvuga, nuko ukamutuza, uzubura ahandi uturuka. Koheza Imana icyubahiro. Haleluya! Namwe ibyo biza biba. Bwana asifiwe sana. Nta kindi kintu cyoroshe kiza cyorosha ibintu ko guhita wemera ngo mbabarira. Hari nuza wemera atakoze ikosa akama avuga ngo mbabarira kugira gusa ngo yoroshe ibintu. Nyuma y'igihe akavuga ati cya kintu nubwo nacyemeyega kwaro kugira ngo noroshe ibintu, nari nabonye warakaye ariko sinagikoze. Kera byaratambutse ntako wowe ukigize, wowe mubwira ati ngahe nsobanurira byagenze gute, kandi mu mutuzo. Ariko iyo umubwiye akisobanura, ibi amagambo wari wateganyije kuvuga azahinduka, ukavuga n'ayandi utari wateganyije. Icyo bidusaba rero, Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we akaramata, bose bakaba umubiri umwe. Aya magambo yanditse mu bitabo byinshi bya Bibiliya. Aya magambo yanditse mu bitabo byinshi bya Bibiliya. Paulo yanditse mu gitabo cy'Abaefeso ngo nicyo gituma, mu gitabo cy'Abaefeso yavuze ngo kuko turi ingingo z'umubiri we, turi ingingo z'umubiri we. Kera iyo mwabanye, muba mwabaye umuntu umwe, muba mwihuje kugira ngo mukore ikintu kimwe. Yego biragoye kubera ko umwe yakuriye mu mico yiwe undi agakurira mu yiwe mico, kugira ngo muhuze iyo mico mukuze ntabwo byoroshe, ariko kandi mubyiyemeje mugomba kubikora. Bwana asifiwe sana. Mukihuza kuko turuzi iyi mikrofone irimo ibice bibiri. Uku twofungura hano tiyovuga kubera ko hano hari ahantu ho gushira amabuye.
ariko tufunguye tukayakuramo ntiyovuga, ariko dufunze tukayihuza. Nicyo gituma ihaye ivuga gutya. Siko bimeze? Haleluya cyane, haleluya. Umugabo n'umugore nawe niko bameze. Ni ukuvuga ngo baruzuzanya, buri umwe yuzuza mugenzi we. Ntiwo kwitwa umugabo udafite umugore, ntiwo kwitwa umugore udafite umugabo. Iyo udafite umugabo witwa umukobwa, iyo udafite umugore witwa umuhungu, witwa umusore. Ariko iyo wagize umugore uza witwa umugabo. Ibyo rero biradusaba kwihuza. Bwana asifiwe sana. Bose ngo bakaba umubiri umwe. Paulo yigeze kwandika, yandikira Abakorinto aravuga ngo turi umubiri wa Kristo. Ngo urutoki ntirwobaho hatariho ukuboko, ukuboko ntikwobaho hatariho igihimba gufasheho, umutwe ntushobora kubaho hatariho ijosi. Haleluya cyane, haleluya. Ni ukuvuga ngo buri rugingo rufite umumaro. Hari impamvu Imana yaremye izi ngingo, zifitanye umumaro. Kandi aravuga ngo iyo urutoki rudafite amahoro, umubiri wose ngo tuzugira amahoro. Uzumve iyo warwaye akantu ku rutoki, umubiri wose uzawumva wagize ishushira. Bwana asifiwe sana cyane, haleluya. Bishatse kuvuga iki? Niba twemeye kuba umubiri umwe, twemeye kubana akaramata tukaba umubiri umwe, turasabwa rero gufatikanya mu bintu byose, turasabwa gushigikirana mu bintu byose, turasabwa gusunikana, turasabwa, Bwana asifiwe sana, turasabwa buri muntu wese arasabwa kuzamura undi, buri muntu wese arasabwa gushigikira undi mu bikorwa byiwe. Hari abantu benshi uzi nanje nzi bananiwe kugera mu bikorwa ku ntego zabo kubera abo bashakanye, ari abamama ari abapapa, akagerageza akavuga ngo niyemeje kuzagera kuri iki, ariko kubera abo bashakanye akamubera imbogamizi ntakigereho. Haleluya cyane, haleluya. Natize cyane kuri ako, ariko reka ngire soze. Bwana asifiwe. Sozereza ku ijambo rivuga ngo Bwana asifiwe. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata, bombi ngo bakaba umubiri umwe. Bwana asifiwe sana. Yesu aje kuja mu ijuru yaravuze ngo sizabasiga mwenyine, sizabasiga nk'imfubyi, ahubwo ngiye kuboherereza. Bwana asifiwe sana. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Ngiye kuboherereza umufasha uzabana namwe, uzabana namwe iteka ryose kugeza bagejeje mu bwami bwo mu ijuru. Uwo mufasha ninde? Ni Mwuka Wera. Iri jambo urihuze, iri jambo twasomye hano urihuze n'iri jambo tugiye kurangirizamo. Yesu Kristo aza mu isi yaje aje gushaka intama zari zarazimiye, aje gusubirayo, abona nadusiga twenyine tuzagira ibibazo, kuko yigeze kwandika aravuga ngo isega zibarimo, mbasize mwenyine zobatatanye, zotatanye umukumbi. Haleluya. Abona nadusiga nta kintu adusigiye, nta mufasha dusigiye, bizatugora, bizaturemerera. Bibiliya iravuga ngo aravuga ngo simbasiga mwenyine, ngiye kubasigira umufasha ari we Mwuka Wera, azabigisha ibyo ntabigishije, azabamenyesha ibyo njewe ntabamenyesheje, azabihanganisha abageze mu bwami bw'Imana. Dufite Mwuka Wera nk'umufasha. Bwana asifiwe sana. Kandi turasabwa kubana na Mwuka Wera akaramata kuzageza aho azatwinjiriza mu bwami bw'Imana.
ariko igihe cyose utazaba wakorana na Mwuka Wera uzaba ubaye nka wa mugore n'umugabo batandukanye kandi bararahiye imbere y'Imana ngo bazabana karamata. Bwana sifiwe sana cyane. Haleluya cyane, haleluya. Mwuka Wera nawe neza ni nk'umugabo n'umugore. Mwuka Wera yihanganira integeke zacu, yihanganira imbaraga nkeya zacu, yihanganira gusubira inyuma kwacu, ariko iyo tugarutse Mwuka Wera atwakira. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Bibiliya ivuga ngo, nasomye agatabo kamwe karavuga ngo iyo dusaba, Bwana sifiwe, iyo dusaba dutaka cyane, dusabira ibyihutirwa, Mwuka Wera ngo azajana amagambo meza imbere y'Imana, kuko ngo dusenga mu mafuti. Abenshi ngo dusenga mu mafuti, ntitubangikanye ibintu ngo tubishyire ku murongo. Mwuka Wera ngo yaje kugeza imbere y'Imana kubera ko ari umufasha mwiza. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Kubera ko ari umufasha mwiza yaje kugera imbere y'Imana, akavuga ngo suku yaragiye kuvuga gusa nyine aratakobwe, nuko niko yaragiye kuvuga. Icyo nicyo bisaba abagabo n'abagore. Nimba hari ikintu umugore bavuze ukamuvuga to yasuko yaragiye kuvuga, siko nyine aranyereye, ariko suko yaragiye kuvuga. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Ukaba protection y'umugabo wawe, ukaba protection y'umugore wawe, mwamara gutandukana. Nasomye, iyo usoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana, Bibiliya ivuga inshuti ziza, inshuti nyazo. Hari agatabo nasomye karimo ibintu 12 biranga inshuti nyashuti. Ijambo rya mbere ngo aza kugira inama ziza. Ijambo rya kabiri ngo akuburanira uhari cyangwa udahari, ariko yamara kandi abizi neza ko ibyo bintu wabikoze, ariko akaburana akavuga to ya siwe muramubesheye, jewe ndamuzi siwe muramubesheye. Yamara mwagera ku ruhande akavuga ati nubwo nakuburaniye aha wagenze nabi. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Kandi uzorebe iyo hari umuntu ukuvuze ijambo ribi ari kumwe n'inshuti yawe, bazi ko ari inshuti yawe magara, ya nshuti yawe ikavuga ngo ikunganira, bihita bibukuri. Ni amen. Bazamavuga ati ubwo runaka bihamije ni inshuti ye magara, uko byarabaye. Donc ni wewe uba umuhamije, ariko iyo ari inshuti magara azavuga ngo ibyo bintu muvuze ndamuzi, ibyo bintu muvuzeho sibyo. Yarangiza akamuhamagara akamwicaza akavuga ati narakuburaniye ariko wakoze amakosa. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Ijambo rya gatatu aryo ndangirizaho ndeke ko yavuga yose ko ari 12. Ijambo rya gatatu ngo aza kubikira ibanga. Inshuti nyashuti izi kubikira ibanga. Mwuka Wera abitsa amabanga y'abakristo bari muno menshi, arayabitse ntawe yo yabwira. Amen, amen. Ariko iyo umugabo ahagenda amena amabanga y'urugo rwe cyangwa umugore akamena amabanga y'urugo rwe, rwa rugo ni nkaho ruba ruri ku musenyi, ruba ruhaye ruregarega. Nta muntu uzi umena ibanga ry'urugo rwe, ntibibaho. Bwana sifiwe sana cyane, haleluya. Mwuka Wera abitsa amabanga yacu. Bwana sifiwe cyane, haleluya. Inshuti nyayo ikubikira ibanga, ntishobora kumena ibanga ryawe. Muzi umwe apotre numvisha bivugaho, aravuga ngo inshuti nubwo mwotandukana, ubushuti mukavuga ngo muraburangije, ngo umugabo w'imfura ntagomba kumena ibanga ry'ibyo mwakoranye mukiri inshuti. Ngubwo mwatandukanye ngo atangira amena amabanga, ugomba kuyagumana. Twatandukanye ariko uyu twigeze kuba inshuti, aya mabanga twarayakoranye si ngombwa ko asohoka. Atari ko abagabo bagito iyo mutandukanye ahita agarura ibintu byose, amabanga yose mwakoranye yose
lisita akayigarura yose, yarangiza akamagenda abibwira abantu ati runaka hati ibi yageza bikora, ibi yageza bikora, ibi yageza bikora, ibi azabikora, ibi azabikora, ibi azabikora, akakwica mu bandi bantu uhagaze. Haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Ariko inshuti nyayo ibika ibanga ryawe. Mwuka wera rero abitse amabanga yacu. Ibyo dukora hiherereye Mwuka wera bahaye tubona, ariko akabiceceka, ntawe yobibwira. Ariko iyo ugarutse ukavuga ngo Mana mbabarira, Mwuka wera ndagukeneye, Mwuka wera ndagushaka, kandi Mwuka wera azagaruka. Kandi Mwuka wera tugire ngo aya mabanga akubikiye azahita yajana kuyaripotinga, abagihaye agoragoza abagihaye agoragoza. Mwuka wera ashaka uko yo kugarura. Bwana asifiwe cyane, haleluya. Bibiliya yavuze ngo nico gituma umuntu azasiga se na nyina. Turi umubiri umwe, turi ingingo z'umubiri we. Twebwe twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo, twese turi ingingo z'umubiri we. Ngo nico gituma umugabo ngo azasiga se na nyina, ngo akabana n'umugore wiwe akaramata, bose ngo bakaba umubiri umwe. Biradusaba kwihangana nubwo bigoye. Iki gihe biragoye, ariko ntimugire ngo ni iki gihe gusa bigoye. Byagoye kuva kera, kuva kuri ba sogokuruza n'abandi kugeza ubu nyine. Kubaka ntabwo byoroshe, si umurimo woroshe. Wiyangaje ukavuga ngo ugiye kubaka, ugomba gusetinga mu mutwe wawe kuzihanganira ibyo uzohura nabyo byose mu rugo, kugira ngo usohoze iri sezerano Bibiliya ivuga ngo tuzabana akaramata, tuba umubiri umwe. Kandi utabisetinze mu mutwe wawe uzosambura, utabisetinze mu mutwe wawe uzomena ibanga, utabisetinze mu mutwe wawe uzonanirwa vuba, uzoruha. Ariko ikintu cya mbere abamaze gushaka imbe mbaretse, abatarashaka, ikintu cya mbere uzasetinga mu mutwe wawe ugiye kubaka, uzashiremo ibitekerezo bivuga ngo ngiye ndideterminye kubaka, kandi ngiye kuzabana n'umugabo wanje cyangwa n'umugore wanje akaramata. Wisetingemo ijambo rivuga ngo zihanganira ibyo nzahura nabyo hariya byose. Numara gusetinga mu bwonko bwawe ibyo bintu, nta kintu kizakugora. Ibyo uzasanga mu rugo byose uzovuga ati namaze gusetinga ko nzabyihanganira. Bwana asifiwe sana cyane, haleluya cyane, haleluya cyane, haleluya. Mwuka wera yicara ngo atunihira iminiho itavugwa, avuga ngo abadata akoza tunihira iminiho itavugwa, avuga ngo abadata uku turi abase twese koko, ariko kubera ko ari umufasha mwiza Yesu Kristo yadusigiye ngo abane natwe akaramata, azatushorere atugeze mu bwami bw'Imana. Bituma aguma kwihangana, akazaguma akavuga ngo aba ni abadata, aba ni abadata, aba ni abadata. N'uteshutse akavuga ngo nubwo ateshutse ariko ni uwa data. Mwuka wera aradusaba kwihanganirana, aradusaba kubika ibanga, aradusaba kwemera ko tugomba kubana akaramata, tukaba umubiri umwe. Tuba umubiri umwe na Kristo, nibwo tuzagera mu bwami bw'Imana. Bwana asifiwe sana. Bibiliya Yohana yaranditse aravuga ngo ibyo namenye kuri data, ngo muri inshuti zanje, ngo kuko ibyo namenye kuri data byose namwe narabibabwiye, muri inshuti zanje. Bwana asifiwe sana. Ngo kuko ntacyo nabahishe namenye kuri data, icyo namenye kuri data cyose narakibabwiye. Mureke tube inshuti z'Imana, mureke tubane na Mwuka wera akaramata, mureke tubane mu ngo akaramata, tuba umubiri umwe. Nibwo Imana izishimira ingo zacu n'amatorero yacu, ikazatugeza mu bwami bwo mu ijuru, kandi ikazatugororera bihwanye n'ibyo tuzaba twarakoze. Bibiliya Yakobo yaranditse aravuga ngo hahirwa abihanganira ibibagaragaza, kuko ngo nibamara kwemerwa
bazahabwa ubwami bw'Imana ngubw'Imana yasezeranyije abayikunda. Pawulo arandika yandikira Timoteyo aravuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo gusaza kwanje, igihe cyo kurangiza kwanje ngo kirageze. Ariko aramubwira ngo narwanye intambara nziza ndabyizeye, nazigamye ibyo kwizerwa, ngo ahasigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo iry'umwami wacu umucamanza utabera azamba kuri urya munsi. Aravuga ngo nyamara sije jenyine, ngo hariho n'abandi bihanganiye ibyo byose. Kwihangane nibwo Imana izatwambika ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe, Imana ituganze. Amen. Muve hasi dusenga Imana, hanyuma dusubize gahunda abayobozi. Urakoze Mwami Imana yacu, turagushimiye, turaguhimbaje, turashima imbaraga zawe n'ubuntu bwawe buhambaye. Turagushimiye kubw'uyu mugoroba mwiza wabanye natwe muri iri teraniro. Turasaba ngo uduhe gutahurira ijambo, tumenye neza kuko tugomba kubana akaramata, kandi tukabana mu ngo akaramata, tukabana na Mwuka Wera akaramata kugeza tugeze mu bwami bw'Imana. Uduhe kurwana intambara nziza, imbaraga z'ubwiza zitugendeho. Aba bantu bose bakiriye ijambo ryawe, buri muntu wese afite iryo yumvise, kandi buri muntu wese agira icyo atahana, agira icyo atekereza kuzageza kuri wa munsi uzahamagarira buri umwe wese. Izina ryawe rikomeze rishirwe hejuru, mu izina rya Kristo Yesu tubisenze kandi twizeye ko kubasha kubikora ko Imana isumba byose. Amen. Amen, amen. Twongera ijambo ry'Imana amashi cyane. Umushumba arakoze cyane, Imana imuha umugisha rwose cyane. Urakoze kabisa, tugiriye neza kubw'ijambo ryiza tugejejweho. Imana ibaha umugisha. Kandi nanone tumuha intasho azaturamukiriza abavandimwe ba Beri rwose, tuguha intasho twarabatahije. Rero nimuve hasi dusenge dusoza gahunda yacu kuri uno mwanya. Muve hasi mwese dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushima kubana natwe, turagushima kubwa data ko watugiriye neza, turagushima ku ijambo ryawe ryiza duhawe Mwami ryo kubana akaramata, tukihuza n'ishuti twahisemo zo mu buzima bwacu kubana naza akaramata, kandi ariko tuzabana akaramata na Mwuka Wera. Mwuka Wera igihe cyose tuzaba tukiri hano ku isi tuzabana na Mwuka Wera. Reka data dushoboze kugendana na Mwuka Wera Mwami, nabo tubana mu ngo zacu tubana akaramata. Mwami Imana, ni wowe uduha imbaraga kandi ugirire neza umuntu wese. Umukozi wawe tumusabiye umugisha Mana, umuhe umugisha, umusubiriza aho yakuye, umwuzuza imbaraga, ukomeza kumugirira neza kandi n'indi hishurirwa Mwami. Mana, turasenze kuko abantu tugiye kuva muri cyo kibanza, uherekeza abantu bose aho bagiye kuja, ujane ukuboko kubaherekeze, ubaje imbere aho bagiye kuja mu miryango yabo, basura mu miryango yabo. Mana, urinde umuntu wese, uturinde mu mayira ducamwo, urinde abantu bose uko bagenda Mwami. Ikiganza cyandiho kibane natwe Mana, uzatugire neza ikicumwero cyose tugiye gutangira, kizatubera icyumwero cy'umugisha. Uzarinda abantu bose, abava hano baja mu tuzi, abazaja mu tuzi, abanyeshuri bazaja ku mashuri. Mana, abantu bose gahunda zose bafite kujamwo uzabane nabo. Tuzongere kubonana ku cumwero hano duhimbaza Imana, uzakomeza kutugirira neza. Gendana natwe, ujane natwe amajana maza Gitare we, uzongere kuduhuza hano twese turi amahoro, dufite amashimwe, duhimbaza Imana kubyiza dukorera. Habwa icwero rero kubikoze kandi kuzumvise kubw'izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Ujane na Kristo.